see by the jerseys on the wall, we have teams that come here, they debut games, they host tournaments, and again, if somebody has something they want to plug in or experiment, even to do a market testing, do people like a game? As we have a lot of young game builders coming out of campus, they can host kind of sample tournaments and expos here, and this is a great space for them to do that. Одоо бидний хүүхдүүд өдрөө бол яг нэг ямар баг байлаа гэж нөө хоёр талд тоогдсон электрон цахим тоглоомын багууд байдаг шүү дээ, тийм. Тэрийг хөтөл бас ингээд хоёр талд нь зохион байгуулж байдаг. Тэгээд энэ инновац технологийн төв учраас хамгийн сүүлийн хамгийн хурдтай хамгийн шилдэг тэр технологиуд байгаа учраас энд бол тэр тоглолтууд нь бас ингэж болж байгаа. Тэр хөтөл бас ингээд хөгжүүлж байгаа баснаас ахарна. Тэгээд LG одоо LG-ийн тэр том Panasonic гэх мэтлээ группууд юу Right? Can I move anything? No, we're good. I just wanted to make sure everybody could see that this also is a lot of fun at night. We get a great view of the strip from here, which is Great for 4th of July if you have to stay late. I have brought my family here to watch our fireworks on the strip a number of times because the view is so nice. Oh yeah. If you do it again, I'm bringing my kids up. 4th of July. Yeah. What a fantastic view. So one of the things that we tested out in our labs during COVID was this machine from LG. And what this machine enabled for our hotels was to reduce the time in the rooms because they had to leave the rooms empty for 48 hours prior. This could disinfect room in 2 hours with their blue light that would come on, and then it would move around the room. So then they could actually they couldn't even send cleaning staff into the room for 48 hours. But when they started deploying this, then in 2 hours they could send cleaning staff in. And medical and every hospital can use, right? Yes, now they've expanded this into all sorts of spaces, but we used it in our hotel rooms like crazy during COVID. Yeah, so that they could actually turn the rooms over when they needed to. Тий, одоо жишээлбэл ковидын үеэр бол одоо Лас Вегас чинь хэдэн мянган өрөөдөө очиж бодлоо. Тэнгүүд одоо тэр өрөөнүүдийг ариутгах одоо нэг хүн нөгөө буудалд нөө яа гэвэл ковидын үеэр чинь хэлж байгаа шүү дээ, тий. Тэр хүртэл ингээ явсан байна. Тэрний дараах тэр хүн өрөөнүүдийг бол 2 цагийн дотор энийг зөвхөн бүтээгээд LG гэдэг одоо компанитай хамтарч тэдэр нь бас дэмжиж өгөө тийм үү. Тэгээд өрөө болгоод 2 цаг ингээд энийг асаагаад байлгахад бүх юм дээр одоо юу гэдэг бүх зүйлүүдийг бүтээгч устгачдаг. Тэгээд ингээд зөөвлөд аваад өөр орлого тавьчихдаг учраас нөгөө хариуцлага хийж 24 цагийн скол мастай ингээд оруулаад шүүж босч хариуцлага наа бодлоо одоо 7 хоног би яг юм болоо байх. Өрөө бол юм скол юм дээр ч маш гэсэн. Ковид бас ялсан. Лас Вегас ялсан гэж хэлээ. Тэгээд бид нар түрүү нөө ярин дотор хэлсэн бид нар өөргөлж ийм хайцагнаас гадна талж гарч сэтгэхийг хичээдэг хүмүүсийн ажилтдаг гэж. Think out, I explain it, think out box. That's right. Yeah. Okay, so we'll go down this little hallway here and we'll peek into a couple of facilities that we make available.